Bula. Gue minuni mereka rakyat untuk teletak di forum Bula FM nomor 2 NSR. Bula FM nomor 2 NSR. Nisa ambul benaka. Se kwe ongo na pakalele kanino andai tukutu kwe na mbongi dindai. Na besi tu na laura ini rabulita katiko na rokete kaseng ni tauto na kenre tupaki na tutungi taki. Gue salam ritunga na pandindike e pagador na ministri ni umbula kina besi toa na bembak sauti kalaurai kina na lenga ongo. Tauto rubaka na pandindike na kina laurai mera muriti ko na besi toa na vika nganrebi. Ena rawa ni bagai ngataki nga na rokete mana 5 ena kabi kina tini na mbungi ena moniti ena rawa ni ngai ngataki na rokete kela kia doba na tini karua ena mbungi ena panganggato taka na tamani obisa na nortu ena rabi ena madho balabungo ena nonda nama teani ena songo ni rarama tukuna na Chief of Operations ni tamani obisa ACP Abdul Khan ni na bebe sautiko na bebe nua na tiko kina na checkpoint ena bimbongi ena kena laurai memuri na lawa ena bebe nua todo sara wambimbi ena moni madho ngo oka kina na kena marurui na nondanga unisala mai na bagatalaka esa bagatanga uto kana ngaunongo na bebe bangangai membalete endo na yalo yalo katamba kito kina endo na ngoni buli kala si walu kawasiana kena yalo yalo tawa kilikili kibua endo tel na tangane ena mon libliba karusiani kila ni sabe osita kiana mona libliba ribotay na kisyong na stesi ni obisa may nambua endo tala kisi may dingo matalangan na taman ni cybercrime tolo na kere may beire so na ngone lewa membaleta na kiana kautani so ne lalo katoni baletira ena mona libliba erto kana leongo nirto wasenga ki beir na non reitau kasyang ni kila ni sabe osita kiana mon libliba na tolo na ribote ngori dingo mi may singa toka watu nga nungo bana singa kina nonda mata team ni Flying Fijians Minnesota ni matay ni gito na bugo ni Autumn Nations Cup kina team ni Baranise tukunan dari butabulidi van kota ni toman ni tinga na pakaparaw na ngaunongo kuria ni nuinde ya na bugo ni kiana na pakaraw tagi na sotongo na sota ni team rua ni sibi na rua na tini kalimina miniti na muniti mayongo may dabekir na pakaleleka ni no anday tukutuku na kene kuri erano na sama na stiseni na Radio Fiji 1 Kinambula FM ni bagading binaka. Untuk toka leo na bi sere so na Bula FM na bodu na sere eso. Bula FM number 2 NSR.